Memo kwaba midi de afia amankwa tamaklo. Na wotu foforo mu ni wo Adom TV Badwam Health Tips eso. Nanso yenya akonya no aboawramo ewo Dr. Benjamin Kisi Sasu Atnaye ewo Greater Accra Vet Service. Aye ni wo mbabedi enkomo. Na wotu mu yeba be kasafa antimicrobial resistance ehu. Ono be chechiri mu mana nye wo asema eyedin faseda no ma endpoint homeopathic clinic so yare nko ade ayenko endpoint ko boni prum the friend no yare bia obetumi obeboa ododo na the number is 0244867068 0244867068 Dr. Benjamin Kisi Sasu memo akwaba don na bia boko nyamya na oso nyamya do wo si wiki mi kasafa antimicrobial resistance where's the look big but I you oh sir because then antimicrobial resistance antimicrobial say eduru a ye fa ekunboawa mo say yare bebre na yan boa ne ba say be virus bacteria fungi is alcohol any worms ninya no eduru na ekun no ye from antimicrobials anti it is against microbials aye emboawa no antimicrobes nti eduru a itimi ekun nti antimicrobials na say eduru na nke boa say yan yare say ebia bosum miense bia ko so kwa diwema say oyema kan wa mi aka say bia won so ana say eye bacteria bi adewe aba no say eduru na ka be fa na kan ho ato no ape de bidu pepe so a ofa say eduru na enye ejuma bi eche say enwa na ape de omaso eduru na ka ofa say kokum ape de nkom egu e kwa sham Kenya etimi mom kra ye edi omojuma no kese anasa omo edoso when ka say they reproduce to come many this anyama ni sia na apede yaresanka open apede embabi edranka wonimu apene ejuma say ohwa eyade eni dada ohwa malaria edura first ni afa chloroquine we say afa chloroquine just chloroquine is alpha enye eni aba bepa attachment amodai kwen sana eti ntihwe ndro bebi a ndro enye ejuma antimicrobial resistance no eno no a natural phenomenon ade an obi ka say oba ade se na obo ewiasete no ade ebetahisi ti na wote oyi uko school no say teacher ade bi obo a edu bebi ka say odechi sana mbo ano say edu bebi because they also trying to survive so wo potemu na ade bi outai etaisiwa is by nature you survive simbo wan so sana national naturally no na kopon oba de ayomo say omo so omo survive abre bi na omo so omo kwaso wo ewiase mu nti na equity but eye du bebi a ye nipa ye nyoma ama the rate and as kwanya paso omo atabas is an cost in term so na first no first they be take about 5 10 20 years 30 years answer so share draw ye one after so many years ye to perform because and say sasa but you see an dey edru e bia ndru bebre na efeni if you say ye nipa ye ne nyoma bia ye no ma ndru no afede enye ejuma biem mbawa no ye fa dru a ense ka osa ya jo bu a of course hospital ya ma na dru afede os na doctor yi pa de na opache ebu a sha won ya ye say won to na asan ababiem os then e koso e won video when you born of topic say antimicrobial resistance and just say mbo na e ye yare brain afede omudi enya amadura e de shomaso afede ye djuma biem nyame Adom o chene beto aso enti enkomo ayedi na wotwe mu eno no antimicrobial resistance just say wo ye de na aboa no gina ho nto da duro no so wano mu a kan ye ho na wotwe mu ye ne Dr. Benjamin Kisi Sasu ede bedisa enkomo na wotwe 5 minutes ye nche Mr. Oya frame point was 0244867068 o yare nko a wo frɛ no a obehwa ma ho ato na da romanso ene ade dwumade ebro wo chena nkwa ho den wo ho a kan ye ho ne nto so